What's up bakunzi ba Sunlook TV, meze neza aho muri hose, muri kumwe na Thierry Promoter kuri microphone. Uno munsi nagarutse kuri Sunlook TV. Ndazi ko bakunzi ba Thierry Promoter n'abakunzi ba Sunlook TV, ndazi ko bibatangaje cyane ko ngarutse muri game biciye kuri Sunlook TV. Uno munsi ndi hano kugira ngo ndabashikirize ibintu bimaze iminsi bitangaza abakunzi ba Buja Flavor n'abakunzi ba Sunlook TV ya televiziyo igerageza kurunda bishasha hirya nino. Uno munsi Thierry Promoter yazanye iki cyanye muri Buja Flavor ni kintu ko kiragenda cyangwa kitego kiragenda. Turafise umuririmbyi w'umulegend yitwa Big Farious. Big Fizzo ni umuririmbyi ari kuva muri Tanzania. Ariko naho biruko avuye muri Tanzania ni byagenze neza ngaha muri Buja Flavor. Aho twabonye habaye ibintu by'induru muri Bantu Boy habaye ibintu bitangaje benshi kandi byatangaje benshi cyane. Hamwe abantu batangara. Okay, uno munsi ikintu nyamukuru dufite cyo kuvuga ko nta byinshi tuvuga, ni tundukiya gusa twifuza kuvuga cyerekeye muri Buja Flavor. Big Farious habaye amajambo menshi igihe ari muri Tanzania ngo yagiye kwifotoza gusa, akora amakolabo yo kwifotora, ariko abenshi barabyemeye n'abandi ntibabyemeye, ariko nta n'umwe abizi kuri twese. Gusa dukoreshe ibigaragara kuri twebwe. Big Farious niho ya postinga ifoto yambaye costume jirabura, wakabiri postinga kandi n'indi foto nyene yahagaze nyene ari ama poster. Uno munsi mu gitondo cyakare saa 5:55 niho aje gupostinga pitch ashaka cover iyi filme série yakinye yitwa Nobela. Okay, ashaka ni majambo Shades of Hearts season 1. Okay, Big Farious yazi yuko ni umuntu akunda gafansa cyane, niho yacyandika amajambo hejuru, "Le retiendra quoi qu'il arrive." Ashaka dupwe dutatu point. Ashaka n'agakoko kameze nk'imbwa. Ama Big Farious niho bidutangaje cyane. So abenshi bariyumvira ati cyangwa Thierry Promoter ariyumvira ati mbega ni kuki Big Farious ahisemo kwanza gupostinga iyo cover niyo link iyo cinema, kandi tuzi yuko Big Farious yagumye atangaza neza yuko indirimbo yiwe gubisoke hamwe na Jokes. Cyane abakunzi b'umuziki ndundi bakoma biyumvira ati mbega Big Farious niko kiyahisemo kujya amafilme, nuko umuziki wa munani. Ariko ibyo byose na commentaire y'abakunzi b'umuziki ndundi. Okay, reka twinjire mu commentaire y'abakunzi b'umuziki ndundi kuceke ino post yiwe ya postinze ino cinema kugira ngo tubashe tubandanye dukurikirana umuziki w'indundi ndetse n'abakunzi ba Big Farious n'abakunzi ba industry y'umuziki w'u Burundi. Dore kuri commentaire ya mbere kwanza ni umukunzi w'umuziki ndundi yitwa Kiding Desire. Niho ya comment avuga ati byaba byiza wigumiye muri film kabisa. Urumva ko abakozi b'umuziki ndundi batangiye gukomanta ibintu bitandukanye cyane. Tugiye mu commentaire ya kabiri niho umuntu uraho ya posti ya commence mu Cyongereza yitwa Champion Burundi, gusa mutubare gatoya cyongeza anglais malade. Okay, so yita Champion Burundi yitwa Champion Burundi niho ya comment avuga ati good job the one and the only true legend in Burundi, General King Big Fizzo. I am proud with your work. I wish you full blessing. So bimaze kumeruko naho urabona ko bamwe bameze nk'abantu justement ko barapinga, n'abandi bameze nk'abariko baramuha basi ikibanza cyo byumva. So tukiraho nyine kwanza umukunzi wa industry music Burundi, mbega wewe nikiye kintu basi wiyumva kuri wewe? Mbega Big Fizzo umuziki na film nikiye kintu kimubereye? Share comment kuri channel yacu yitwa Sunlook TV. Ya channel yanyu gerageza kurondera bishasha hirya nino kugira ngo mubashe kumenya byinshi muri Buja Flavor. Hama wariko nabashikiza izo nkuru ni Thierry Promoter aturuka mu muryango munini wa Sunlook Studio. Yes. Ciao bakunzi ba